Atvažiavam biškį užmesti, Buick Encore'as nesikūrė. Starterio nesuka, tužėja. Pliusą mes turim pastovų, valdymą irgi turim, dabar nešvečia, bet buvau paprašęs, buvo įjungę ir. Tai noriu pasižiūrėti, ar 30 kontaktas viršui, šitai turi būti ir einam pamėginsim užkurti. Raktas viduj, spaudžiam stabdį, kūriam, nieko. Prie viso to diagnostikoje mes matysim taip electrical įjungimą, mobilizerį ir pasižiūrėsim, ar apskritai leidžia, ko iš čia dabar išsijungia, ar apskritai jis mums leidžia vesti automobilį, ar nueina komanda starteriui. Tarp aktyvių testų irgi reikės pasižiūrėti, ar galima paleisti aktyvų testą. Ir taip, power mode run, ok, ignition accessory on, crank request signal. Tai užvedimui, starterio realios komanda, pasirenkam ir dabar aš paspausiu mygtuką, išjungiu ir vedam, yes ir on. Tai kompas duoda komandą, bet kurti nenori. Starter relay command off, on, in progress, failed. Нажимаю, как это съезжает. Да, нажимайте и заводите. Ага, срабатывает. Да, я понял. Ну, реле срабатывает. Хорошо. Тогда сейчас второй. Да, выключайте. И сейчас попробуем второе. Сейчас я вас попрошу. Мне нужно... Я так понимаю, что это значок, это означает, это аккумулятор? Там, где... Лариклис. Да. Так, мне нужно что-то вот типа как отвертка. Ну, что-то просто твердое и длинное. Ну, такое достаточно худое. Если есть. Tai jeigu galima dar pamėginam. Prisėskit už vairo, pamėginsit pasukt. Tai aš čia. Kaip čia? Aha. Visgi per storas esi. Jo. Jo, spauskit stabdį ir mėginkit. Nu, mygtuką spauskit atvest. Šitas metodas niekad nepaveda.